Biyag ti tao. Nasayata si Mangput kayon, lolo. Ilutwandak ko maitikanak. Ngamin mabisina kon. Anya, Itay pa si Mangput kan nagkapuy di pagkadalan. Ngamawan mo't naluto asidaan. una yan. Dukasta saan pa yan nakalutaw, tinam? Saan pa'y, lolo? Ay, Agday di sila na nakaturog. Ririingak ngam. Di mat mariing. mabit lang nga paw. Siya ko, ti mapanagluto iti makan. Wan, lolo? Anya ka matada na kaw. Rumbang ko mga si kasum ti anak mau. Anya matan. Agreeing ka matan iti kayat mau. Tatang, Awang mo trabaho. Isungawan pa ka bandugam. Ilutom ti anak mo Sumang patanaga po iti pagadalan awan ka na nanalutaw. ay, pasensya kayon tatang. Naiturog ko mat ngamin itay. Dahil ta silpon sama ti pakapoy-puyatam. Ni tatang mo. Ay pang-aasim man. Panunutom mo ti obligasyon mo Saan ko kumangay bagakan katikastoy? Ngam saan lanam na minsan anadanunak ni Leia ang mabisbisain. Gaputawan na luto amakan. Maya karak iti destino kita abulan. Isuanasken nga ijay tayo ay andananang ang makipagnaad. Kasta ka di, ay na maragsakan ak unay iti day talakay. Ngamin, maya si dagak kini kayla agayim ko. Ang ayos laken ka, nga ijay ay andananang tipagyanan tayo? Awan parikot iti day talakay. Nasaysaya atin nga ijay tayo nga agnaad, ngam ti agabang tayo. Sige, nasaya, tamayat ka iti singasing ko. Ngam kasanon ti panagadal ni Leia. Awan parikot iti day ta bakit? Apag isumot na bakasyon da. Isu nga ijay ton nga ginroll, iti sumaron nga eskulyer. Lukasta, ijay kayo nga agnaad, anak kaw. Wan tatang, ngamin, ijay matan nga agtrabaho ti asawa. Kastaya. Ay, Olivia anak ko Di ka kumamasayer iti da ito nga bagakang ka. Pangasem, tayo ton ada kay ton ijay. Tumulong kay ti trabaho ito nagtibalay. Ay, nakababain ka ni abalayan. No aramidem ijay. Ti kasitar aramidem dito balay. Nga agreeing ka iti anyaman nga oras akayat mau. Ni tatang mo. Sana dakes ti pagbagat. Pagsayatam day ta. Ngamin, ada obligasyon maun. Day ta ti panunutom. Mangan kapay anak ko, sakbe arumwar ka mapanagtrabaho. Nagluto akon iti pamigatan. Awon gayam, saludsuden ka man anak ko. Apay, sigod ka di akas jay ti ugali ni Olivia. Nga agreeng no kay kayat na. Di na kay man la mailutuan iti kaninyo nga agama. Kan balunan nyo. Nanam. Awan mo ti pakabanbanugan na. Tapno mala daw nga agreeng. Bayan yun. Agreeing latan no kayat na. Anya. Kasta tinangag mo nga ibagbaga ti katugangam? One friend, iso akas to unay tirurod ko itay. Iso ana panunot ko ti umay laangan dito'y ayan nyo. Amangan mo't ngamin no saan ka tumultulong iti balayo. Anya asaan? Naginawak matsakbay ngay mayak dito'y. Ay na, amo mare. No makipagnanaad kay ti katugangam, masapul nga gagat ka. Sana mabalin amaldawan ka mariing. Ngamin, adda talaga maibagada. Ay, amangan no jak maanusan ti panagniw-ngiwat da bakat. Masong batak da jay. Ay, day tati di mo aramidan, mare. Ay na, saan lang nga si kati kababay no aramidam ti kasta? Nakarkaro ang nakababain ti asawam. Nay, apay nga itakala ang Olivia. May sal daw nga awan ka dito'y balay. Naurnungan dagiti murang nyo. Anya, imbes kumamat nga ilabaam dagiti agamam, kan ilutwam iti kananda. Saan may taday talapumana syarter aramidam. Anya, ha? Apay nga min aya aman nakibiyang kayo. Ultimo murang pakibyangan nyo. Anya, nagbastos kan asumong sungbat, Olivia. Saan nakasumungbat iti kastoy?
no saan kayo kumaaman nakibiyang. Awan bibiyang yo nga uray sa nga sako ti murang mi. Ipalundri ka no masadutak nga aglaba. Anya, jak tupay pagparikutan ti murang mi. Ha? Manakibiyang kayo. Makapasuron. Anya. Ay na, sobra ti kinabastos jay asawam, Ruben. Kabailan nak asumbatan. Nanang. Jak maanusan ti kabalay akas kankwana. Iso amang sapul kailangan iti pagabangan nyo. Iti kasta, masursuro na mat nagiti trabaho diti unag ti balay. Wen nanang. Kinapudno na. Dahil ti plano kita. Nasayat nga raw no kasta. Ngamen, no dito'y kayo laang amangan no jak makapagtepal kat anya pa'y ti maisawang ko kankwana. Rumbang laang amang sapul ka iti apartment lakay. Jak kayaten ti makipagnaod dito'y. Hindi ka madanagan. Iti sana mabayag. Makakartay mo ten. Nasayat no kasta. Ngamin, no ipapilit mo adito'y tayo lata, agsina talangan. Anya? Sa anak amabutang amakisinakan ka, tandaanam dayta. Anya, imakar kayo gaya man, Mare. Wan mare, medyo adayo kami matijay ayan tiina ni Ruben. Di na saya at no kasta. Maliklikan nyo tag sinong ba? Ay na, pudno dayta nga imbagam mare. Ayun gayam, ang mga nuaddaam mom amayat nga agbalin ababonan. Ha? Ni, asino tag kasapulan? Asino kumapay ngay? Siya ka. Anya, mangala kay ti babawnan. Wan mare, iti kasta, adda mga sikaso iti amin iti apartment. Ay, unay kan, Mare. Awan mo ti pakakumikumam. Kabaalam mo't nga aramidan dagiti trabaho iti unag ti balay. Wan, ngam awan parikot nga oray mga laak iti babaunan mi. Ngamin, dakkel mo ti sweldo nilakay ko. Nembang nga oras mo, nana? Ay, kastamat kan ka, ma'am. Imay kami, gaputan ako na ni kailang agsapsapol ka kano iti panggadam. Ay, ipudno day ta, ma'am. Ngamin kapampanaw ko lang iti sigod ang nagtrabahwak. Kasta ka di, abangan no kayat mo ti umay kanya. Trabaho lang iti unag ti balay ti trabahom. Kanawan ti baby nga awiram, dakkelan ti anak ko. Ah, ay iwan, ma'am. Mayatak iti day ta. Agyaman ako na, nana. Kastoy ti trabahom, nana. Ilutwam laang iti masapa dagiti agama. Ah, wala, ma'am. Kan ibagak matankan ka, dagiti rumbang asaan mo nga aramidan. Jak kayat ti man nakibiyang abbaboonan. Nakasagana mo't gaya mo ti makan. Ayaba mo ni nana, tagigiddan tayo mangan. Ay nasaan? Manganday dyan inton madamdama. Kalpasan ti panangan ta. Anya? Ay, saan Basta gigiddan tayo mangan. Saan ko nakmat? Siya kung timapan mangayap kan kwa na. Sigurado ang mabisinan tayo jay. Ni, apay nga kastamot ng tararamidam iti babaunan nyo, Mare. Kasanumat ngamin, man nakibiyang. Kanayon ko amatiliwan akasasauna ti asawak, kumpurmen sa ti pulpulong na. Anya? Amumatan kanya, dak kaya ti kasjay. Ay na, day ta ugalim ti rumbang nga ikatamare. Nga minsan na nasaya at day ta. Kat no nagsingpod day jabakot. Kat mamati akngawan sa bala kay papanan tararamidan na ijay. Ay namare, jak lapat yan. Talaga ang mabuysitak iti day di ababaunan. Nagbanglutiin luto ni nana ana si Dayan Ay, mangan tayon bakit? Manganta, duata laang. Ah. Manganto ni nanaana intun madamdama. Anya? Ay, ayabang kitin. Malimot ano kasya mangan ngag may maysa. Ay naawan parikot iti day na. Ngamin, dagiti babaunan na irwam da amangan ngagmay mesa. Ala, siya kung timapan mangayap kan ni nana ana. Saan ko naklangarudan? Mom, nana ana. Magusto ak launay ti panaglutlutom. Ay nahagyaman ako na, sir. Ti awanan bain abakan.
Sip-sip at talaga. Mala, ituloy tayong timangan. Tanay, indak ag trabahon inton madamdama. Awan sir, katagyaman ako unay. Hoy, si kaabakat. Itipay mismo asang wanak at talaga nga ipakpakita mga awan respetong kanya. Agasam, nagmayat ti panagis-isam mo ang makisarsarita iti asawak. Ay, Ma'am Olivia. Awanan kay tibain. Ti kunam, jak makadlaw. Agkursunada ka iti asawak. Bakbakatan ka lang arudan. Ani, apay ngay akas na ti bagbaga, ma'am. Awan mo't madingar aramidek. Ulbod! Awanan kay tibain. Imbagak lang arudan ken ka. Asaan ka ang makigidgidan kada kami amangan. Ngam imay kalata. Inayaban nakmat nga rod ni sir, ma'am. Tasumungbat ka pa lang. Oh, adita! Kanam amin dita in lutom! Total! Agbibisin ka! Sa dino tinapanan ni Olivia, nana, Ay, kwarim warmat itay, sir. Ay, jak mo't hindi na magnupapanan na. nasaya, tanadanon kayo dito yung agmay sa nana. Ada ko masalud-sudat. Anya day ta, sir. Ada ka der aramiden ni Olivia, asaan na nasayaan? No kasya ada kailangang ti mabatbati dito balay. Ay, Ibagayo ti puno nana, di kay madanagan tasyak ti makamukin ko na. ay, ang mga nuad adda makapungtot kanyak ti asawa yo, sir, no ibagak. Saan? Siyak ti makamukin ko na, nana. Ay, ay, jak man amukan kwa na. Takas ta unay ti pungtot na. Nukas diya makisarita akan ka. Pagsasawan nak, intun kuan, no saan na makontento, agkabil kantong paan nak. Anya? Ay. Ala. Kasaritak to ni Olivia. Amo, mare. Nadlaw ko kan kakadakkel ti nagbaliwam. Manipod nag-asawa kayo kan ni Ruben. Ha? Nakunak dayta, ngamin, sigud mo ta saan ka akasta. Anya? Ay, sabali ka ngamin itan. Idagtrab-trabaho ta pa'y kasbabaunan idi. Saan ka mo takasta? Ang imita, ay, nakauy-uyong kay ti babaw ninyo. No right ko. Ken amok abasol ni nana ana. Iso ang maaramid ko tikas kan ko ana. Ha? No sigud man ababao na nakidi. Saan itan? Rumbang laang agtungpal kanyak. Gaputa siyak ti amo na. Bakit? Saan kumamit akas tatir aramidam ka ni nana ana? Anya? Istrikto ka unay kan kuha na. Saan na nasayat na itangar aramidam? No siya, awan ti parikot. Di mo ibaga tikas na. Ngamin, inaldaw nga awan ka dito balay. Siyak ti kanayon ang makakikita iti garaw na. Anya? Iso adi mo apresyaran amin at trabaho na. Mapukpukaw ti wallet ko, nana-ana. Awan sa bali ang mabalin ang mangala no saan asika. Ay na, ma'am, awan inalala ka walit. Kan may sa anak ngay muno nagiti seledio. Ulbod! Amom naglaing ka sumungbat. Tunggal adda ibaga, sumungbat ka dagos. Apay, gapu ka dita na saya at ti asawakan ka, iso akasta ka. Ay, ini, saan mo't, ma'am? Itad kumat ti husto asweldom. Ngam apay atakawan nakpay laang, ha? Ay, awan mo't talaga ti inala ka walit. Mamati ka kumamat, ma'am. Lob-lobos ka! Anay ko. Anya dahi tangar aramidam, Olivia? Lakay. Itayak pa lang adda itayang tiri daw. Iso anang kudagiti bagmagam. Apay ngagpabasol karatan. Apay. Nakitam ani nana-ana tinangala iti wallet mo. Awan sa bali ang mangala no saan niya iso? Aglablabas kan. Tratuam ko maitinasayat ni nana-ana. Ngamin, sakbayan nagasawa ta. Sigud akas ta ti trabahom. Sana ya? Anya? Iso nga amok nga amum tirigat ti kas ti trabaho. Iso asaan kumamat akas ta ti tratom iti babaunan. Ngamin, nagtaod ka iti kasta kinakurapay. Anya? Ala, sapay la ko ma.
Tama amiris mo dagiti imbagak. Biyag. Di tao. Anya matanti kastoy a panagbiag. Ha? Apa yan, Raymart na kay? Anyat pagpupudutam asin mangpat. Adda ka di ka apam? Awan! Kasano dahi po yan? Apay aya. Naikatak iti trabahok. Anya. Ay, daytan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo takanayon ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matam? Imbes nga andingayan nak, tapno lumag-an tirik nak. Angam kasta ka na. Raymart, Anyak at talaga iti biyag mo. Asawa wano ka aruwam lang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo Usan! Rumuwarak mo't lang. Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito. Uwan pare, dito lang mo tiyamok a solusyon iti problema kay. Arak. Una pare! Ura niya klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only! Uwan pare, iso nga, agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sos, awanin at iragragsak. Ken kang runan ti amin pare. No adarak, adamat solusyon. Kunin ka dita pare. Wen, mala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi ang sakit? Kat parbangonan idisimmangpat ka. Kan kasta unay abartag mo. Kastaya? Intulod na kajay kumpanim. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivasyong iti ara? Karerain ko. Pangasin ta dinak sermonan. Nasakit ti ulo. Sermon nga addalaok na nga ayat daytoy aramidak. Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mon ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, dinak la ka di maawatanan. Amumat aday ito lang tiyamok a solusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malagaan ang tiriknak no nabartakak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary laang dayta. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal ti panunot mo. Kat malagip mulat ta ti parikot mo. Iso nga ro ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadanan ang kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kung dayta. Idi madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamunlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot lang kanyak. Kahit alaan dakmot lang. Ngamawan. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan na kakumati Diyos iti kasta nga ibagbagam, Raymart. Ni Apo Diyos ti konkontraam iti kasta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak mo't asa anak mo't anasantuan. Oh, Agrobat ka ta inta makimis. masadutak. Mapan ka asiksi ka. Maturugak. Maturog kan to numalpas ti misa. Dinak man pilitin ta amangan no makaturugak iji simbaan eh. Ikan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Anya man na trabaho ti inaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, makin jeep ngay. Jay may sa akong pare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigud at trabaho na. Nagpintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit na jataon. Saan mo't asigod amang ginaw? Manipod idin ay barkada. Isumot tan tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita,
Nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na nilay. Agyaman nagtatang. Tano kas jay abagbagaak. Agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga. Nga agyaman ak kanutaarak la ang tibisyo na. Ba nag-apagsangsang itak akan ayon. Tano bagbagaak. Bala subas ti sungbat na kanyak. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ay, ala Bayam, takasaritak tumanay balasang ka. Adda ka si ti Diyos. Patsek adi na itulog ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada si ka ti mangisungsungsong kin ni Raymart nga agbartak. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amwa si ka ti sarsaritaan nagiti tattao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Ta saan matapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Si ka ti nangisungsong kin ni Raymart nga agbartak. Manipod ka no, hindi nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsung kanyak. Anya? Gatuan. Iso timang isungsungsung kanyak. Palso dayta damag. Unay matang. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanyak ang mapanagsyat. Wen ata nakasursurukit nga rudan, insurom nga agbisyo. Tala ka man. Matibab ka na eh. Tarabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wen, tamapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Nagbabawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tadaganas namang ibagay ti kasta kanyak. Nakarkarupay kanyak ha. Agbabawi ka na kay asawa iti nabisyo akas kan ka. Pumanaw ka na no kasta ti kayat mo. Ha, si katin nang ibagay ti kasta ha. Ha, ti kunam jak maaramid ti pumanaw. Wen, pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko ti bagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sawo ka laso. Aramay tamon, tap na malpasan. Ay, Oh, apay manan. Kasangsangpot mo pa'y laang ngam nagunagan ti sanaay mo. problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko taksi bakit. Dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mat kidni. Iso na lang ta makagastusak. Sa payawang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ay ala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasaro no ti problema adumdumtang iti biyak ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan dayta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimahan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagag. Apay akanayon adumtang ti parikot iti biyak ko. Apay nga ta? Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samot agkarkarawan. Warak man. Kastamlat ta na kanayon. Tunggal da kamatek ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak, tada papanak. Papanamanan. Inak iliw-liwag ti parikot ko kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso nga inak man iliw-liwag da ito parikot ko. Pat siya man di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga rod na. Ore siya, jackpot yan ni bagat ko. At wala amin nga ibagpagana. Naimbag pa ikat nga agpaisot ti arak ta makasulbar. Kasi ta, naragsak awan parikot ko ita, tamadama ti shot ta. Wan! Agraragsak na ikit ya. Ano kaya't mo patpat nagta ditoy. Tayo inom ta amin asweldok. Amangan nagungat ni bagat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawak. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Ne, apay nga? May mayat ti awan asawa na. Tawan mang sir-sir nun. Kan, mga apakan ka pare. Iso ano sakti si ka. Tularin akon. Sinamat na ni bagat mo. Tapno awanan ti sakit ti ulom. Addam kit di tagbartag Tapno matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Jak marami na ita parts. Ure kaskasa no? Ay ayatak ni bagat ko. Jak kabailan ti maisina kan ko na.
Ano saklatan? Kinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho Raymart. Awan pa itananan. Madama pa iti repair tilugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapanagbartag. Imbisa sumapol ka iti pag-sideline nam. Jack maipamaysa. Kanasakit ti ulok ngagpampanunot nanang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga agsasarunot ti parikot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok makatulong kanyak nanang. Ay nakalukwan day ta pa nagrasrason. Solusyon ay day ta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at mau. Kadagiti amin a problema dumteng iti biyag tayo may salaeng ti solusyon day ta. Ni Apo Diyos laeng. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sakan to agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amom anak ko, paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day taparikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kalamat anak ko. Nanang. Agpanunod ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Ha? Sa dino pare amante? Ija lugar da bayaw ko. Pista da ngamin. Hinta mo tag-relax sige pare. Kaya't ko dita. Sigurado man nga rodon at isyat ijay. Ay ko na. Isang magsagana ka tama pantano bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dakmat. Sa anak mat nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramiden nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit. Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laeng no kasta ka, Raymart. Anya? Kayat mo ngagsinata. Ala saan? Awan pa'y ganas mo tikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uray agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymart, naamam ka din ti damag. Damag nga. Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartek ka no anag maneho. Adda iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak na di ospital bakit? Anyagaan nga ospital ti ayan na? Agyaman nak, ta sinurungkaran nak pare. Naimbag ka pa ita sinarungkaran nak. Gamdyasawak. Talagang awanan. Di nak malagi pun pare. Pare. Apay akastamot din tilangam. Awanan. Pinutid dan nagiti wasakak pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang ko mananatayak. Gambiti kasto yan nagbanagak. Diyak maglon ti kasto yan nagtungpalak pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Patid karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka abaybayan? Ang inggat ka balak. Nili asawak. Raymart lang ay. Apayakas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman nakiti ka na yun na panang bagbagam kanyak bakit? Gusto ka. Awan ti din tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak bakit? Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman nak. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan nak. No kanayon ka nga apain. Gapo iti panag-aburidok. Sorry bakit? Tinasayat. Inta makimisa inton bigat. O sige, lakay.
Nestor, anak ko, papanam. Agsara kami tinubyak, nanang. Anya, ay ka ipasyar mo diti balay Tapno makita kan maamamok mat. Sige, nanang. Awisat kong agpasyar dito'y balay. Agyaman ti pinatgam ti awis ko, Jonalyn. Mabalin ka di matapaayan ka, kat ay-ayatan ka. Uray ka sa no ti kinabisik. May iremedyo klat ti makisinarakan ka, Nestor. Agyaman Jonalyn. Kalpasan ti pananganta di ti restaurant. Sa dino pa nga iti papananta. Ipasyar ka di balay. Yamamu ka kadagiti dadakkel ko. Talaga, honey? Wen, kasta ti kinapudnokin ka. Tikayat ko. Mamamuda kan ti pamilyak. Yamamu ka pa kadagiti gagayem kan katrabahwak. Agyaman na. Talaga nga iparparik nam ti kinapudnom kanya, honey. Amo matno ka sano ti kinapatag mo iti biyag ko. Wan, amok dayta. Iso nga agyaman na, honey. Nanang, kaduak tinobyak. Ni Jonalyn. Honey, ni nanang ko. Naimbag nga orasyo, nana. Kastamot kan ka balasang ko. Mala, sumrak kayo. Ala, agtugaw ka, balasang ko. Ay nasaan lagayam nga iti ladawan napintas ka. Nakarkaro pa'y gayam iti personal. Ha? Agyaman nak, nana. Ay, kanayon na kangamin nga istoryaan ti anak ko kada kami. Kanayon na nga ipakita ti ladawan mo kada kami. Kasta ka di, nana. Nawun. Sige, panawan kayo biig. Tay nak ituloy tagluto. Tamangan tay ton inton madamdama. Pasensyam to'y balay mi honey. Saan kami nga minabaknang? Ay na, saan aday ta tinapatag kanya? Si kakit di mo. Di ka babain ha. Ket, sapay lang ko ma. Tay bilang mumutang kaspod no adadakkel mo dananang. Kentatang ko. Si kagayam ti kanayon nga istorya ti anak mi kada ka may balasang ka. Imbag man ta nakapasyar ka dito inanumu a lugar may balasang ka. Pasensyam la to'y balay min Awan problema iti dayta, tata. Lakay, umay kayon. Tanakaluto akon. Mangan tayon. Ay, agay ayaban ni Nana Makandra. Intay mga nain. Umaykan, balasang ka. Sige lang, tata. Madamdama akton. Anya, ay umay kakidin. Agigiddan tayon amangan balasang ka. Maudi akton, tata. Uray umuna kayon amangan. Wan na saan, yalaan naklaangan ti anak yu iti kanak dito'y papag. Tanadaga ang ijay unang. Ay sige nga raw. Sikati makaamaw balasang ka. Anak ka. Payakas da Genubiam. Kasla nasingput mat. Payakas la di na kaya ti makisango kada tayo amangan. Nadagaan ka nung amin iti unang tatang. Saan arason dayta? Uray ka sa no ti kinapulot ti panawain. No talaga nga da respeto na kadatayaw. Makisango kumaa. Ken, apay akas la mapilpilitan a makisarsarita kada kami, anak ko. No saan mi apagtagaryan? Saan matan nga agsasao? Kinatao na siguro tikas dyan, nanang. Naulimat. Sa bagay, adamot kit di kakasta at tao. Saan mo't kit di nga agpapada ti ugali ti tao Ay, anak. Ay, kita'y di kag dardaras udaws. Taliiwa man na yung pagtiugali tinubyam. Saan ko apadpadaksin tinubyam? No siya ka may sa. Amok ti agbasa ititigtignay ti may sa atao. Ay, uray siya, anak ko. Agpada kami iti amam iti kapaliiwan. Isu nga agpaliiw kapay nga umuna. Sa kanto ag desisyon ang mga sawa. Adak manan, honey. Nasaya atay may kahani. Aday bagakan ka.
Anya day ta? Sumrag ka pa'y Anya ti ko na mga ibagam. Pasensya kan no siya kun ti mangisingasing iti daytoy. Apay nagkasartan, tapno yawid na kun. Ako di ta pa'y makapagkasar ngamin awan pa'y ornong ko. At dapay ngamin pa'y bayadak nga utang mi kadagiti dadakkel ko. Di agdin natalatan. Yawid na kun iti balayo. Tapumanaw akong dito'y boarding house ko. Ha? Awan nga tati maibaga dagiti dadakkel mo? No agdin natan adita pa'y nagkasar? Awan pa kibiyangan da kanya. Biyag ko daytoy. Ha? Kun may saan damot amaamuan. Taadayo ti lugar ni ditoy. Maano sa mga rodyag na di balay mi? Basit lang ti balay mi. Kan sana napintas. Sana problema dayta, honey. Sige, yawid kay di balay mi, honey. Nestor, anak, di kay pa'y mat nagkasar ka ni Jonalyn. Ngam apay ngay nga agden na kayon. Sumarunon ton ati kasar, apa man na makaurnong ak nanang. Kait, kayat nangarot ti agnaud dito'y balay. Wala nang. Sana balay, tamin nalamot nga agawid ak, manipon trabaho. Ay, no mabalain. Jack ko makayat nga agden na kayon. Tadi kay pa'y nagkasar. Nasaysaya at matla ko ma, no agkasar kayo pa'y nga umuna. Sa kayon to agden na. Pasensya kayo na nanang. No jak mapatganday takid daw yo. Awan pa'y ngamin urnong ko. Sana balay, tayo ton makaurnong at agkasar kami ton. Anyat lot-lotwin nyo, nanang. Dinengdeng balasang ko. Natang manin. Makauma. Ha? Adamat prito alamas no kayat mo. Karni kumaa. Ay, pasensya kan balasang ko. Taawan karne, anagatang ko. Sige nga rod tagrubatang. Papanamngay. Inak mangan ijay ili. Karni ti kayat ko asidaan. Saan anateng kas kadalamas. Makauma. Ha? Honey, pasensya mo lang kumanti masida dito'y balay, wen? Ha? Apay, nagpulong ni nanang mo kan ka. Ha? Jaklain pagarup a pulongera gayam tinam. Mamas boy ka gayam. Tapat tiyem amin nga ipulong tinam kan ka. Pangasin tadi kag sawiti kasta. Jak kayat nga adda diyo pag kinawatan kadagiti dadakkel ko, honey. Siguro. Nukas jay amapan ijay istoryaan naktiin naman niya. Sana kasta ni nanang. Anya saan? Di mo isakit jay inam. Agparparik na kanyak. Ichis-chismis na. Ibagbaga na siguro kadagiti tattao asadutak. Aday talamat maturog tar aramidak. Sana puno na ita. Nalaingkit di asumao ti inam. Ket di namat nga rod makita ti bagina. Saan nagdigdigos abakat nakangangdod. Ne, saan kumamot akas tati panagsasom iti inak No kasta kamatlaang. Nasaysaya at lapumanaw akon. Mamas boy kagayam. Anya ka kadi. Saan ka di akas ta? Ay, ayatin ka. Di na ko mapanawan. Basta agawidak ijay lugar mi. Sumurot ang ngarod. Makamu ka. Sumurot ka no kayat mo. Basta pumanaw akon dito'y balayo. Panagkunak. Nasaysaya at no saan kayo pa'y ngagkasar itinobyam, anak ko. Sinaam sa laengan. Sana nang. Ay, ayatak tinobyak. Nga uray bastusen na kamin, adadakkel mo. Agbaliw to siguro ni Jonalyn. Ay, jakla amon. Agasem dayta. No di na magustuhan ti sidaan. Agdabog-dabog. Kat saan lang aruden nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ultimo aginaw, di na pa'y maaramed. Pasensya kayo na nanang. Ay, Jack, amo ti sawag. No nakasarsara kami ti dayja babae Nagalas mo't gayam ti ugali na. Sige tagrubot kami nanang. Ay, talaga ka di asumurot ka, ijay lugar da? Uwan nanang. Tapno amok madagiti dadakkel na. Agsubli kami, kalpasan tayo sumagmamanungal daw.
Sa bali man alalaki tinsangpot mo si ka Jonaline. Ay na, agsao kayo manen ako na. Kasangsang pati tao. Kasta ti bagbagayo. Ala, sumra ka na ni. Naimbag nga orasyon na. Agmano at. Ala, sobra kayon. Tanay, jakpay nadigos dagiti anak mo. Ala, mabitla ang tadigos sa kida, tanay. Agat lingat da. Asi kasumpay lang ti nga ilim, tabi siya. Jonalyn, ada anak mo? Wan, talo dagiti anak ko. Ngam irresponsable ti amada. Nabayagan apim manaw, tadda sa bali a pamilyana. Anya? Apay, naupay kan kanya, gapoy ti naamuan. Wah, mas dawak lang amin. Tapay adi mo yung bagbaga kanyak ti may papaniti dayta. Tikadat anak mo. Kat, naupay kan kanya. Awanan ti panagayat mo kanya. Inayat kay tinapod na, Jonalyn. Oray niya pa'y tinaglablabasam. Kan oray nagilimod ka kanyak. Ay ayatan ka lata. Awan tinagbaliw. Nasaya at matno kasta. Kasta ha, ilaban na. Kasta ti kayat ko iti may sa lalaki. Ayatan na ti partner na. Nga uray anya ti kinatao na. Pasensya kan iti jar ko itay barok, Ngam basurunak ngamin iti anak ko. Tabaybay-an nan dagiti anak na. Kan pasensya kan, tati amok, barumbado ka akas ka dagiti lalaki, ngayon sang-sangput na dito'y balay. Ti amok kat pagayayam amlaeng ti anak ko. Inayat ko iti husto ti anak yun, Nana. Ay kat pagyamanak abarok, no damang seryoso kun kwa na. Bareng agtalnan. Anusam ti ugali ti anak ko, barok. At dasadsadot na, kan suplada no daduma. Mawatayak, Nanang. Inayat ko amin nga ugali ti anak yun. Nasayaat man, wano saan. Hello, Nanang. Nestor, anak ko, kaano nga agawid kayo? Masakit matan ni tatang yaw. Anya? Ay agawid ka kuma, tainta ipa-check up. Nagnato nga mitigurigor na. Sige nga ron, Nanang. Tagawid kami itamat lang. Agawid tayo di lugar mi, Jonalyn. No kayat mo, ikuyog tanda kita Awan mo. ti agawid. Anya? Ngam kasanon ti trabaho. Kan imawag ni Nanang, tamasakit ka nun ni tatang. Sumapol kan iti pagtrabahwam dito lugar mi. Basta di kan pumanaw ditoy. Anya? Sayang ti trabaho ka di lugar mi. Apay, kailiw mo jay lawat nga inam. Ah. Ala, agawid ka nga rudan. Takderam ti kinamamasboy mo. Anya ka kadi? Agawid kan no agawid ka. Ha, sinaan ka matan no ipilit mo ti kayat mo. Anya? Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngam no day tati agbalin alapad. Tapno jak makita dagiti dadakkel ko. Lading itak. Ngam nasaysayat lang ay sakripisyo kung ti panagayat ko kan ka. Oh, makitam, diri mo ti kinapud no. Asaan nak nga ayatan? Ulitak. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Tasaan la asi kati inayat ko. Uray dagiti anak mo. Ngam jakmut kayat amaya dayo dagiti dadakkel ko kanyak. Iso lading itak. Sakit man. Ngam pilitak nga klunan ti amin. Ay ayatan ka. Ngam dinak ay ayatan. Ngamin, dinak maawatan. Anya, Sinayang mo jay nobyo manak ko. Manmano tikas kan kwa na. Nakasingsingput abaro. pagan ano kumati mamas boy ngay? Imawag la jay inana? Natarantamot din anagawin? Ha? Pagan ano kumati kaskan kwa na? Di kan makasapol itikas kan kwa na kasingput anak ko. Di kay ka di madanagan, ta makasapulak to iti agbalin nga ama dagiti anak ko. Ket baybayan nyo, tatay bak nang tipilyak, tapno adamang suporta kadagiti apo ko yo. Ay na, anak ko. Pakaragsakan mi kan itatang mo ti panangisin namon iti day a babae. Agasam day ta. Inlimod na pa'y gayam ti kaadat anak na. Sana problema ti kadat anak na, Nanang. Tamaawat ko dagiti anak na. Ngam ti jak maawat. Kati pa nagsasauna iti madi kontra kada kayo.
Di kay kabalan nga isukat ka ni tatang iti ure asino, nanang. Anak ko, Ipatpatag kayo adadakkel ko. Iso ada kayo ti pilyak. ay, agyaman anak ko. Ay, nakasingsingpet ka nga anak. Husto lang ti pangedeng mo. Ay, managim bubukod jay nagbalin anubyam. Ngamen, tila bagbagi na ti pampanunutin na. Tati agayan ayat, give and take dayta. Aginawat da, agtinulong, kan agsinuportada iti amin a plano da. Agam day, sabali ti prinsipyo jay ex mo. Nasingpet ka, anak ko. Iso asaan a maibagay ken ka dayjay a babae. Marmarga ay gaya man to'y balayo, sweetheart. Wan nga rod, sweetheart. Awan mat ngamin pagpatarimaan mi. Awan kwarta mi. Iti kagdanak. Tag naid kanton iti napintas sa balay ko, iti kabitan na panawan. Ikasar na kon? Wala! Iso ayawid kayo di balay ko. Ngam, sigalati umay dyan, ha? Ibatim, dagiti anak mo dito'y balayo. Auntie, kumusta gayam ni Insan Jonalyn? Saan samot na nagaw-awid dito balayo? Manipod na kaya asawa. Ay, wan nga rood. Di mo't makalagipon nga agawid. Apay, di na nga takailiw dagiti anak na? Ay, diyak mo Awan mo't ngamin pang kontak ko kuan tawan cellphone kaw. Awan pa'y maigatangan iti kasapulan dagiti anak na. Ay na, kaasi kayo mat auntie. Kan dagiti apo ko yo. Adoy, auntie. Alaan nyo daytoy, taigatang nyo iti kasapulan, dagiti apo ko yo. Ay naagyaman akan. Idaw-dawat ko asapay ko tamakalagip tumatlaang ti anak ko. Kat umay nasarungkaran dagiti anak na. Agyaman na tanagawid ka, Junalyn. Ngam, apaya kasta ti rupam. Nagaduti ka muul mo. Kan nagkutong kaunayan. Malaala, sumrag ka anak ko. Kinabil nakmanin ti asawak, nanang. Anya, kanayon nakakabilan ti asawak. Kan tinagabo nak iti husto iti balay na. Sa dista da tao, nanang. Anya, agbabawi ang anak kay asawa kan ko, nanang. Diyakon kaya ti agsubli ijay. Sina akong dayjay a lalaki. Hello, Nestor. Kumusta kan? Kastoy, nasayat man. Madamati sa gana dito'y balay para itong bigat. Sika ngay, kumusta ka matan? Nakalagip ka man ngay mawag. Kumusta? Kastoy. Apay, anya ti okasyon di tabalay yun, Nestor. Kasara kong Junalyn. Maawis kayo Umay kayo iti asawam. No, kasta. Mga sawa kan? Wen, Junalyn. Ay kwa, lobat gayaman. Ag-charge sakbiit. Sige, Nestor. Bye. Mga sawa gayaman. Ay na, maragsakan kami iti amam para ken ka, anak ko. Kamaudyanan na, nakasara kamatlaangan iti babae at talaga aparakan ka. Kat nakasingsingput pa'y, maibagay launay kan ka, anak ko. Agyaman nak nanang. Tiyamok nga rod kat jakon agayat pa'y. Angam kilat mo tadimtang tinubyak iti biyag ko. Kat ita, ikasar kong tiagbalin amanugang nyo, nanang. Agabrod ka ko naman ako. Wala nang. Katkas iti sigod. Da kayo pala ti pangital ka kadagiti anak ko. Ala ikararag ta asa anak nga agsaksakit.
Tapno maasikasok pa'y dagiti anak mo. Agya man ako na iti kinasingpot yung ina, nana. Papawanindak ko ma. No nagbalinak asukir kada kayo. Ikarit nga ramitak ti amin nakabailak. Tapno masulnitak ti adwa nagkurangak kada kayo. Tulungan kayo ito, nanang. Ala, di na kun panunutan anak ko. Dagitikit di anak mo ti panunutam. Agsingsingpot ka iti adayom para kadagiti anak mo. Wen, nanang. Katagyaman ako na iti Diyos. Tainik kan nakpay iti gundaway kong agbalbaliw. Biyag ti tao. Kasano akon, Ben? Masikug akon. San ka mat abay-bayan ka? Takdiran ta ti panagsikog mo na ni. Tsak kumapay kaya ti agsikog. Taubingak pa iti taon ko 19. Sana bale, tadi ka baybayan. Da kayo itagbaling nga anak ta. Agawid ta nga rodan iti lugar mi. Kuyog anak ngagpudno kadagiti dadakkel ko. Sige, Grace. Lagubing kamit tayo anagsikaw anak kao. Kunam amapan ka agtrabaho iti syudad tapno agurnong ka iti pagadal mo iti kolehiyo. Ngam nagpasikog kamit tayo. Pakawanan dak, tata. San ko abay-bayan di anak yo, tata? Oh, sige. Anya nga rod kat adalitan. Nalpasan ti amin. Okay, kasano nga rod? Anyat plano mbaraw. Ikasarmaw ti anak kao. Kuha, tata. Awan pa yung urnong ko. Anya? Nakurapay kami lang amin, tata. Ay na. Agpapada tayo nga rod. Ano kasta? Kahit, anya ngay. Agurnong kayo pa nga rod iti pagkasaryaw. No, adapan nakabalin na, tata. Wala na. Kapilitan ay nakasta. No, ada ko mabalin me, di ure na kami taggastaws para di panagkasaryaw. Ang awanan kami met nga raw. Anyat trabaho maya baraw. Driver ti truck ti boss ko, tata. Kasta ya. Ala, maudin to nga rodan ti kasar. Agurnong kayo pa. Di kan agsublay jay syudad, honey. Anya? Kasanon ti trabaho ka jay? Bye-bye, amon. Nagbasti tumatla ti sweldom. Kanayon pa ya madelay saan ka di? Sa bagay matkiti, Dito ikan. Diyak kaya tapanawan, nak. Tulungam langan da tatang kananang kong agtalon. Sige. Tauray siya ka. Diyak mo't kahit apanawan ka, Grace. Kailiw ka lakit di. Numaya dayo akken ka. Bay, ito pa na ka. Gawin kang tanay. Pangaldaway. Pinta pa himbangan paraw. Sige, tatang. Oray umuna kayong taas sa maranuak. Anya, ang aldawain paraw. Mabisinan ka Lepasik la to'y parpaspasag, tatang. Mabait la da ito yan. Sige nga ron, baka muka. Umuna ak nga rodain. Di kag baybayag wain. Uwan, tatang. Lakay, madlaw ananakam ni Ben amanugang taan niya. Wain bakay. Nadlaw kumutday ta. Ang sapay la kumaat, agtultuloy akas ta. Sapay la kumaat, saan lang nga itaray ta. Madlaw mo't anasing pahit, lakay. Sa bagay, adamot idadnan. Nanakaman ni Ben. 30 na nga minay. Nagadayo ti baet ti tawon da iti anak ta. 19 laeng ti anak ta. Idinto ta 30 ti manugang ta. Naimbaglaangan ata nanakam tinakarelasyonan ti anak ta bakay. Kasanaon upada na nga ubing-ubing ti panunot na tinakirelasyonan na. Kasano lang atan ti biyag na. Un, anya.
Kan madlaw akas laanderan jay anak ta jay manukang ta. Wen nga raw, nabambanog nga gapoy ti talawt nga baon-baonen na pailaang no sumangpet di ti balay. Wen, nadlaw ko nga rod nga adda turturay ti anak ta, lakay. Bagbagam taw. Sana nasaya at tikas niya nga aramiden na. Ay, nagsakit ti sakak lakay. Ilutam man. Wen, mabit lang. Tagpilisak bihit, ha? Kapit-pita kami tibado ka naggapoy di talon. Darasam nagsakit una yung ti sakak. Wen, mabit lang ka ti. Agpilisak labi. Anya kamatan! Nagbayag kamat! Nagsakit una yung ti sakak. Wen, umayan. Aday ta. Nakapilisak kon. Nan, tayo luto kong tisakan. Ano ko? Apay nga kuktra ka nga eh. Kasano? Kat nagbuntog kamat ngamin nga gunggunay. Grace, Makapasuron ka nga asawa. Nakaginginad ka. pasensya ka na. Sorry. Mala, iluto kong tisaka mo eh. Sige, darasam kat ni. Nagsakit una yan. Ay, nagrigat kat ngaminan ay ati agsikog. Nagado tinasakit iti pagbagik. Sikala ko mga minan ti agsikog. Ay na, pasensya amla ko man ti anak mi barok, ah. Nagubsang ngagsasao. Madlaw nga awan respeto na kan ka nga asawa na. Mawatak na lang. Pasit siguro ti panaginaw na day siya. Ay na, di murwaman barok. Ungtamot nga minsag paminsan, ah. Tapno saan na ka nga anderan launay barok. Awan problema na lang. Ay etek ni Grace. Nga uraan niya pa itararamidan na kanya. Ay na, siyak pa'y kat ti mababainan barok. Ay na. Awan ang yaman na lang. Maawatak ti asawak. Bakay, agreeing ka ba? Mabisin ni baby. Pasuswambit. Makaturturog ako na yan. Pasuswambit ni baby, tamabisin. Awanan gatas asusun na kanyak. Inibusnan. Nagrawit mat. Awanan ti padedekan ko na. Anya? Ingka itimplanan iti gatas na. Uray tadamat ti gatas na dita. Sige nga ron, mabit lang. Darasam kat ni marangrangak. Makaturturog ako na yan. Agsubliak iti syudad tayo nakagtrabaho. Anya? Agsubliak nga waitress iti restaurant. Saanin, bakit? Siyak latang tagsapol iti trabaho. Siyak tagtrabaho para kada kayo iti anak ta. Syakon. Sikat yagaw awir. Tanalalain kang agaywan iti ubing. May mayat ti agtrabaho ngam agaywan iti ubing. Jak makaanos. Anya? Di naklapdan. Palubusan nak tapno awan apa. No lapdan nak, nasaysaya at lang agsinatan. Anya? Nay, agsingsingpot ka iti syudad, Grace, ha? Laglagi pa nga daanak mo panawam diti probinsya. Wen ka di, unay kayon aya. Imbaga nivel nga isulangan tagsubling ang trabaho iti syudad. Ngam di mo mo't kayat. Si kamot agpilit nga agsubli iti syudad. Jak kayat ti agyan dito'y probinsya. Makaboring tatang. Mas kay kayat ko ijay syudad. Marilax ti panunot ko ijay. Apay, di ka mailiw iti anak mo, apanawam. Mailiwak ngam agawid ak tumatla ang tatang. Talaga natangkid ti ulom. Sige, makamukang raw. Ha? Ni, sigawad kami ala. Nagawid-kawid gayang. Ni Grace, saan mo ang nakadwa? Ay na, Manong. Day tangarod ti umay ko ibagakin ka. Ha? Apay? Ay na, nagrigat ti agsao. Ngam, ay na, addan sa bali aka din na ijay syudad. Kanya? Sino? Katrabahuan na, agkabkabalaydan. Anya? Ang biyaya nga agpasyudad tatang. Nakamain kanina nang yaw tagpasyudad barok.
Agbatikan dito balay, tapno maliklikan tiriribok. Tatang, Wan, baro. Aw-awiram laangan ni baby. Tada kami kinitatang nyo ti agpasyudad. Yawid men ti anak me. Agawid tayon, Grace. Agur-uray lagi ti agamam iti balay. Manjak, tatang. Grace, apaya kasta ka. Si aasawa ka. Ngam nakirelasyon ka payla iti sabali. Nilari ti ay ayatag. Nilari ti may bagay kanyak. Taub-ubing ngam ni Ben. Lakayon ni Ben na may kumpara kanyak. Lare Barok, amom kaday nga da asawa kan anak to'y anak may. Uwan tata, amok, apay nga rod nga inare mo pala ay. Aging inayat kami iti anak yo, tata. Sana mabalin na ito nga raramidin yaw. Anak ko, maasi ka kumamad ka na iti agamam. Maasi kayo kumamat iti inawag. Nanang, tatang. Ha, Anya, aginaw ka kunam. Uwan, tatang. ay na anak ko aya. Unay, Anya day tuyon nga inararamid mo. Uray tasaan kami mata nagkasar ka ni Ben? uwan angam kasanon ni Ben kan ti anak yaw. Di ka lang naasyanan iti anak mo, Grace. Di ka lang nagpampanunot mo taon. Basta, nilari ti ay ayatag. Kat nakasagana amang ikalay sa kanya. kahit ko makasarita ni Grace, tatang, nanang. Saanan Barok, tamangan no may lawan kang agaramid iti sana nasayat. Wan, Barok, kan maysa, saan akayat ni Grace ti makisarita kan ka? Nanang, Pasensyakan Barok. Talaga asaan mi ama ang loko iti anak may. Ngam agpagpakaasi ak, Barok. Di mo ko maipanaw ti apo ko me. hindi ka mananangan, nanang, tatang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kandak pumanaw nito eh. Taurayak nga gawin ni Grace. Ha? Ando nag-start nga tricycle iti batok. Ala, umay ka lari, honey. Ha? Wala ni. Oh. Aginayat ka kat ni. Tagkalan ti tiyan mo. Tang Grace, tidimtang. Talaga gayong amasikugan. Kas lang matutulog ti puso. Pumanok nito yan. Iyak kaya ang masangpatandak dito eh. Subyak to lang ang nagitikawas ko. Magnakaw ni itiridaw ti kusina. Nasayat matapimanaw ang dadya alalaki dito'y balay, nanang. Kasano adi pumanaw? Kat insangpot mo matan ti lalakim dito'y balay. Saan ko alalaki ni Larry, nanang? Ta saan kami mata nagkasar ka ni Ben? Kat kasano nga rod? Ikasar na ka ti kabarbaro nga asawam? Uwan, nanang. Saan pa nga ita? Tadandanin ti panaganak ko. Agkasar kami to, inton makapagpas ngay, ken makatanggada. Anya nga rod ti planom ita anak ko. Agnaad kan dito'y lugar tayaw. Agsubli aki dya syudad. Dahil nakagsapul iti napinto sa panggatak na. At lati ka dalak high school amang tulong kanyak. Kay, adakeng kaday ta anak ko. Basta agan anad ka akanayon, wan. Kay, kasanon ti anak mo. Mang tadak to iti suportana. Apa man na makatrabaho ak nanak. Larry, uba man ni baby, tadigusik ni Balong. Disturbo na tang anak mo. Di mo pala ngamin ito ditipod ng ama na. Ha? Imbes ati anak talang ti asikasum. May ramraman na itang ubing. Anak kulat ta ni Balong, Larry. Wen ngam saan ko nga anak. Saan anak taod kanyak na ita. Ti kayat ko. Tilang anak ta ti asikasuen ta. Talaga ka di adi mo may patag ni Balong? Jak pagan ano. Ito't mukit din iti ama na. Disturbo lang na ita. Di mo yadayo ti apo kumikada kami anak ko. Da kami ti mga awirkin ni Balong. Ti anak mi ka ni Larry, ti awawiran nyo, nanang. Tagtrabaho kami iti asawak. Anya, pagtrabahoan nyo. Agsubli kami ijay syudad, nanang. Isu nga awiran nyo ti anak mi ka ni Larry. Inawaga ko ni Ben. Katimbagak nga alaan na ni Balong nga anak mi.
Kat imanugot adagos. Anya? May mayat matlaang. No ti anak mi kanilari ti bantayan yo. Tapno maasikaso yung anaimbag, nanang. Takayo pa lang ti mga iwan itanak ko, nanang. Tapno makatrabaho ka na imbag. Wan, anak ko, di ka madanagan. Tajak baybay anti apu ko. Agyaman ak na lang. Agsubliak nga rod manan ni Jesyudad. Taynak manan agtrabaho. Oh, Ben, naulimak ka manan. Anya ti pampanunutam? Ako, pampanunutot ti anak ko, ma'am. Kailiw mo ti anak mo? Awan nga rod, ma'am. Hingam nagadayo ti lugar mi. No kayat mo, kuyugan ka. Usaran ta tilugan, tasarungkaran ta ti anak mo. Ha? Ala, nakababain, ma'am. Ay na, apay kumaamabain ka. Napatid kan iti pamilya mi, Ben. Saan kan asabsabali kada kami? Tanabayag kan nga agpapaay kas family driver mi. Imbag ta nagawit ka, tatang. Closing program minton bigat. Sikat ti mga isabit iti medal ko. Ha? Nakasta? Ada medal mo, anak ko. Wan, tatang. Katnusyak ti top 1 iti klase mi. Anya? Wow! Congratulations, anak ko. Congratulations, Balong. Kapoy ti dayta. At ti regalo kan ka. Ah? Thank you, nana. Ma'am, kasano nga eh. Inton bigat pa ilang ti closing program tayo, anak ko. Agawid tayo ka din? Saan pa'y? Atendaran tapay ti program, Ben. Ben, iho. Apay no agasawa kayon itanak ko. Ha? Ala? Nakababain, sir. Sa anak ama ikarikin ni Ma'am Amy. Sa anak ama ikari ti pamilyayo. Nakurapayak lang, sir. Taplo ibagakan ka, Ben. Nakurapayak mo't anay ka mang itasawa. Ni Ma'am mo tibak lang ini. Ngam, nagtinulong kami anang imanihar iti negosyo. Anapalawan dagiti tatakal na. Saan kami anapili tagbalin amanugang. Oray na kurapa basta na singpet. Awan problema. Nukasta, adan nagbalin anobyom, Ma'am Amy? Wan, Ben. Nagdan na kami pa'y iti sumagmamano abulan. Ngam idi natulagan ti kasarmi. Pinikot ti babae nga kursanada kan ko na. Kat napandan ijay abroad. Anya? Manipod idin. Jakon na kinobyo. Tamabutang akon ang masakitan. Ay, magpatatagaya man na isukat, ma'am. Nga malinipat ko na jay. Naklon kong tigasat ko. Oray siya. Inaklon ko matang tigasat ko kan ayat, Ben. Ma'am Amy, adla ko maipod na ako. Mabahinak ta. Sana ka may kari. Anya day na. Nakababahin, ma'am. Ibagamkit din. Kasla amok day ta na. Di ka di ibagbagan ni Papa? Nga agbagay ta ka no adwan? Well, ma'am, Amy. Si Kaman, anyat makunam, Ben. Kinapod mo na. Nabayagan nga gayatak ken ka, Amy. Ison lang ta mabainak ngagpudno. Awan ti rumbang apagbainam. Ngamin, agpada ta iti marikrik na. Ha? Oh, I love you, Amy. I love you too, Ben. Tatang, addan asawam. Wan anak ko. Kat manipod ita. Awagamon itinanang ni nanam nga Amy. Wan? Maikari akmet lakad di amay kadwa nga inam, Balong. Wan nanang. Ngamin, agpada kayo singpet kini tatang ko. Agyaman na. Agsagana ka nga rod. Taagawid tayon iti syudad.
Taag naid ka matan iti balay mi. Agdeden na tayon kadatatang mo, balong. Hoy, Larry! Aldawan! Anya ka matan? Nangaton dyan init ngam di ka paila bumangon mat dita? Anya kamat, disturbo kay ti panaturog. Talon dagiti anak ta, ngam kasta kalat ta. Nagsadot ka. Maturog mangan latam mong nga ramidan. Makarerang ka. Paano nga balbaliw ka, Larry? Marigrigatan akon. Numarigatan kan. Palubusan akong nga agawid iti lugar mi. Idi pa lang ibagbagak nga agsinatangam di nakpalubusan. Anya nga, di nanayunan man ang ti anak ta. Agbalbaliw ka kumamatan, Larry. Pangaasim. Ano sam ti asawam? Tay sumat ti pinilim apak ti asawaan. Tatang, Nagtangken tumat nga minti ulom ide. Anya nga ita? wan nga ron. Dabdapag ti mamawik. Ngam naladawan ti amin, tatang. Dakailan ti sikog mo, ay mi. Wan nga ron, addan ton ading ni balong. Wan nga ron, katagyaman na ka. Gapo iti panangipatag mo kin ni Balong nga anak ko. No asino dagiti napatagkan ka, napatagmatan ka niya. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka, Ben. Agyaman na ka, ay mi. Ay-ayatan kamat unay-unay.